ngalama uma singanaka nje singabafundi lamavi lesiwafundako la kuthiwa lokuthi laba abafile uqala umpostoli Paul uqala ngokuthi asithande bazalwane ukuthi ningabi nekwadi. Amen. Knowledge is power. Uthi kasithandi ukuthi ningabi nekwadi ngalaba abafile. Uveta sifundiso la ngoba kwakungadiwa ukuthi abantu bebafa kwendeke njani. Uthi sithanda ukuthi nibe neqonda ngale ndzaba yekufa. Lento lena yemiswa nguNkulunkulu sesinilethela sambulo lesiqhamba kuNkulunkulu wadala lomuntu. Lo wafaka umphefumulo kulomuntu. Sike sithatha lathi sikhuluma ngazathi umuntu wadala ngithi sithi awuye kubakithi uye kubakubo nami ndawufangeke kubakithi. Lalela information lekhampani lapho wadalwa khona. Wadalwa nguNkulunkulu wena, you are not of your own. Hallelujah. Zama mako wakho akubone kwakhatandla neminwe nalenhloko yakho nalamehlo wakho zama mako wakho neyihlo. Hallelujah. Umsebenzi wethanda kaNkulunkulu. Uthi ke uPaul Paul nathi asithanda ukuthi ningabi nakwadi. Now also we will not have you ignorant, brethren, about those who fall asleep. Ngoba lendaba yokufa iyaba inkinga bazalwane yaba impediment yasivimbela ekutheni sikhonde singakhonze. Uthi ke lento yokufa le bantu labafe bangakholwa batawulala emathuneni nakukhala leqilo lokulokwendeka la abanawuvuka laba labafe bangakholwa neyakufa bazalwane. Ndawubona siqhubeka ukuthi bona kuyokwendeka njani kubo. Kuvuka labakholwako ngaleqilo lilanze labakholwako lilanze. Sekuthiwa ke 1 Thessalonians 5 verse 1 to 2 phili. Mayelana netikhathi nangemathuba bazalwane alidzingi kubhalelwa ngabo ngobe ninenge kwenu nathi kahle kabuhlophe ukuthi lilanga lenkosi liyawufika njengelisela lifika ebusuku. Uqhubeka nendaba lela lokuthi akwatiwa lelilanga ukuthi liyawubani latiwa nguNkulunkulu phela. Ngibuke iBhayibheli likhuthaza ukuthi asihlale silungele, asihlale silinzele, asihlale lamanye amavesi akhuluma ngekuqwasha. Ayibongwe inkosi. Abe sokuthini sifunde nalamanye amavesi futhi ngakakhulumi mhlawumbe akafishanyana bese siyaphetha kwalamuhla. Ake sifunde baseKorinte 1 Corinthians chapter 15 verse 51 amavesi la 51 to 54 on the same matter. 1 Corinthians 15. Fuzele lokilija funda 51 kuya 54 sis. Lalelani nginitshele imfihlakalo. Mlaleleni ndakufu. Funda. 1 Corinthians chapter 15 verse 51. Lalelani nginitshele imfihlakalo. Aside safa sonke, noko siyawukhuphulwa sonke. Ngesikhashana ngekucwabita kweliso, ngelicilongo lekugcina. Ngobe licilongo liyawukhala labafile bavuswe bangasena kubola thine siguqulwe. Ngobe lokhu lokubonako kufanele ukuthi kwembathe kungaboli, naloko lokufako kufanele ukuthi kwembathe kungafi. Nangabe lokho lokubonako sekwembethe kungaboli, naloko lokufako sekwembethe kungafi, kutawube sekugcwaliseke livi lelibhaliwe lelithi kufa kumitwe kunqoba. Amen. Kufa kutawumitwa kunqoba bazalwane. And kutawugcina uNkulunkulu ngeke kugcine kufa. Hallelujah. Niyathi ukuthi Sathane abantu labanengi ubesabisa ngekufa. Bantu labanengi laba esihogweni laba banje ukuthi basindiswe babanje kwesaba besaba kufa. Nangabe utawukwesaba njalo bathakathi besabisa ngekufa.
bethusa ngekufa. Bantu ke bakwesaba kufa. Nakuprofitwa nje nami ngaprofitwa kwathiwa ngidawushawa intulo. Kwathiwa ngifaka istation ehlathi ihlale la. Hayi yayihlala la inhloko kulethe inkomeni ngoba ngethusile, ngethuswe ngekufa. Bantu bagaba into lethi egajwa ngenxa yokwesaba bazalwane. Badla into lethi ngadliwa bethuswe ngokwesaba kufa. Bantu bayawunathi umqhambo wengomo. Lomunye umfana lengakithi abeJeriko sebamethemba waprofita lomunye maka wathi kufuneka athole umqhambo wengomo awukhamete usashisa. Manje la inkomo yakhahlena kwathi ngawuhlomake athathe indvuka kuphela isikotela lapha embili yale ndvuka. Ithi le ngoma nayikhama asondele nale sikotela akhangetela. Bantu abakethu kufa kathi gila thika ngimtshela iqiniso angiyeni. Akhangetela lo mqhambo wale ngomo usashisa. Ngoba kuthi akawunathi leni wethusiwe wesaba ini. Kuthiwe mandangangeni ukusihlwa nje bantu besaba kufa kule menye imithi makoti utshelwe fika ukuthi makoti la kule khaya leli emandangangeni sekwaleni. Besaba kufa, besaba bona mlambo, besaba kotokoloshi. Bethuswe ngekufa. But akapongwe kufa. NasesebuKristu sinemandla ngetulu kwekufa. Hallelujah. Hey Jesus. Lalela bathandekayo. Uthi uMpostoli Paul lapha. Ngitshela imfihlakalo. Asewulala sonke. Kodwa sonke siyawuguguka. La befile bafele enkosini bayawuguguka. Thina lesiyawube siphila nathi siyaguguka. Lo mtimba lo awunawuhamba uyezwini. Lo mtimba lo ngeke ulidle lifa. Kuyawufuneka sithole imtimba lemisha uyishayiphi totally transformed. Kunemtimba lemisha. Ngikho phela incwadi yabaseKorinte lezwa amajujuta ngayo la emgcwabeni asiyoshumayela emgcwabeni sithi lelijokodo litawujilile. Igama lenkosi ayibonga. Lithi ke iBhayibheli nathi lika ke lelijokodo sinesakhiwo. Nesakhiwo saneni ngesaphakathi. Kuthiwa sesingene kuso lesakhiwo asiyofunyana sabaze. Kushiwa lemtimba lemisha lemali. Akunawulidla lifa laNkulunkulu. Lokho kuye ngalo lokudusako akuyinzako kuya la 6 feet down. Ungavumi kuye ngakini ayibonge inkosi. Litawukhala ikilomo neMpostoli Paul waphinde yayiphinda lenta ukuthi utawukhala ikilomo. Ngale basethuso liba ukhuluma ngeliphimbo lengilosi lenkulu kanye nekilomo lokuya kwakho umsindo loyawuviwa ngabafile labakholwako. But this process will be like the twinkling of an eye. It will be a sudden thing. Nobody shall have pre-planned for it. Ngoba kufuneka uhlale uready. Ayibonge inkosi. Leyo yasezulwini iyawulumeka lo lokuhlala kulakuwe. Na usinziswa kunemlilo wasezulwini lohlala kuwe, kunephila wasezulwini lokuhlala la kuwe. Leliphimbo lengilosi lenkulu utolanza lokho litovusa lokuphila wasezulwini. Lito agitator, nothini tovusa kona kusume lokuvele kukhona lokungekho kuye kubo Jesu ngiko bangabe bavuma ngoba there is no connection. My God and my Father. Leli people liyafanana ne remote control leyo yawunyakathisa lokuphila lokulabantu bavuke lithi iBhayibheli. In a moment, in the twinkling of an eye, in the sound of the last trumpet, for a trumpet will sound, and the dead in Christ will be raised imperishable, and we shall be changed. For this, look, lokukwanyana lomasiko kwaphakathi kufuneka kumbathe imvelo lengasagugu. The mortal shall put on the immortality. Uma loku-perishable sekumbethe loku imperishable kufa kuyawube, it will be a thing of the past. Siyawube sesendlulile nakuswitcha nje libandla lisukuma liyezulwini indzaba yekufa bye bye. Hallelujah. Siyobe sisemtimbeni longasafi. Lalelani bazalwane. Kuthiwa ke nasihlwitha siyohlangana nenkosi emafini.
kusukela lapho asiseyi ukwehlukana nengosi sesiyawuba nengosi njalo lisho njalo philini akuphindele basethosa ngebawo awuphinde ubuyele thanda ukuthi siyawuba nengosi njalo basethosoloneka sisilele sifundzile ngifuna abazalwane bakuve kahle lokuthi sahlwithwa sesinengosi njalo uverse 17 funda sisi lapho ke thina siyabe siphila ngaleso sikhathi lapho ke thina siyabe siphila ngaleso sikhathi sisasele siyawuhlwithwa senyuke sihlangane kanye nabo emafini sihlangabede inkosi emoyeni kuze sihlale nenkosi njalo njalo kuze sihlale nenkosi we shall be with the Lord forever and ever lokuhlwithwa ngile kubitha ukuthi i-rapture uhlwithwa it is to snatch away lalela sase sangena lapho sesinembosi kunento engangitshela ukuthi intibambe la ngoba sisaqhubeka nalesifundo lesi sitawuvuka ngifuna luwende lemahluko did you know ake ngiprovoke nje ngabo did you know ukuthi le verse lesencwadini yesambulo lelithi bobani la labambethe ingubo letimhlophe kwabuda siyakhumbula waphendula lo phendulako wathi laba babuye kuhluphekeni lokukhulu emhlabeni labageze ingubo tabo tabamhlophe ngengaki yemuntu lalelani ngifuna kunitshela nje I want just to provoke you deliberately lelo verse lelo alikhulumi ngathi alisho ukuthi amen alisho ukuthi lelo verse lelo nawubona lesaqhubeka ngibo nje ukuthi ngiyaniprovoka so utohlala ku-alert okay asambeni sine sesihlwithiwe thine sesihambile sinekuni lapho abantu lokukhulunywa ngabo nabo kukhulunywa nganabantu abatawusinza besivisa na-Israyeli labatawusinza in the 7-year period ibandla lisemafini kulo 7 years lapho bayawurealize ukuthi babulala umuntu lo-wrong bayawube sebayamvuma Jesu labanye bayawulwala luphawu lempiko uKristu bayawusinza anyway let me not preempt these things sitawufunda livulankulunkulu ukuthi praise the name of the Lord futhi ngiyebo kuthiwa la bembethe ingubo letimhlophe sine kuthiwa sitawembatha liline liqolekile ngifuna ukumake lo nasizingena kule ndaba leyo but all I'm saying for now ukuthi bazalwane we shall be with the Lord forever and ever asisenokwehluka nenkosi thine kwethu sekuphelile ngala sesiyawuba nenkosi siyawuba nenkosi ke emafini ngifuna ngishilo ngathi angifuna ukudla sikhathi nosheshe ngicethe lamuhla nasisuka ke next week sitawubuka indaba ye-marriage supper of the Lamb I mean ye-judgment seat of Christ i-judgment seat of Christ yalabangcwele next week sitawubuka kwehlulela kwanabasindisiwe batawuthi bangahlwithwa babe sebaye kwehlulelweni kwabo kodwa akekho emahedeni la aselele emhlabathini nalaba ngakholwa labaphila kuba sele kuphi la emhlabeni uthule badle into ehamba normally lokuyawubaphazamisa nje ukuthi kuyawunyamalala abantu ayawukhokha emaphepha nabe emajournalist akakholwa ayawukhuleka abhale la sizisiwe yawubasahambile uyaphuma indzaba ema-headlines angazange sabona emhlabeni onke ema-media ku-TV bo-CNN bo-Sky News whatever uyawuphuma ukuthi kunyamalele bantu and things will remain lokushini uyawukuqhubeka lo maplanga yabasola gayo ayibonga inkosi manje kuyaba ne-deficit kunekusebeni lethi ayibuye uma ngaleso usebenzisone kuhlatshwa kwenze njani balovile bakwathe beluku bathi sitababona nababuka hallelujah wonders are yet to happen kuthule badlele siyawuba nenkosi njalo ngicela bazalwane ukuthi lamuhla ngingaqhubeki kakhulu bambe uyawuba nemsindo ihlokomo kukhale liqilomo laNkulunkulu
kube nephimo lengelosi lenkulu, the archangel. Leli gama la arch lisho lomkhulu. Yiko-ke nabantu la emhlabeni sebazama kule-embrace. Kunabo bishop esokuba nabo archbishop is the topmost, angithi. Bazama lokho ngumuntu lomkhulu arch. But the archangel ezulwini kunama-structures. Kunetingilosi tembi le. BoMikhayeli nje tingilosi tembi. Kuthule bandlela. Kunabo Gabriel tingilosi temlayento. Lizulu lukukaba basezulwini. Letingilosi tiyasigada. If you did not know, uNkulunkulu uthumela tona ngento letake ama-escort. Ti-escort thina nasishayela lemuva kwenu. Eish, bazalwane. Nangake fikile ukuthi kubanga ali. Thank you, Holy Spirit. Siphuma nawo ngenkuluzo afuna kuhlala le sihamba ne-escort thina yasezulwini, hayi le maphoyisa lapha yasezulwini. Iba ngembili ibe ngemuva. Njengoba abaka-Israyeli yakhumbula nabaphuma eGibhithe bayeke nani? uNkulunkulu wakhamba asamlilo baka-Israyeli. Futhi lento yakumangalisa mina. Aba-escort abafikela ifikile yafana. Kunelwandle la ngemuva, kunembi yafana. Wafike uNkulunkulu angakalivuli lonke seyikhona impi yafaro, kwaba ngumlilo baka-Israyeli. Ngale emva kwalomlilo kwaba nekumnyama lokungazange. Lento yaba ngamasayidi amabili, uyasibona lesandla sami. Kuyakhanya ngala kumnyama. That's exactly what happened. Wafike uNkulunkulu wabeka ukukhanya kwakhanyela baka-Israyeli ngale impi yafaro yaba semnyameni yangababoni. Wase kuthi ke Moses akashayela olwandle bewele. Siya escortwa thina nasihamba. Escortwa yini mina singayiboni? Yathi uthunene lesingayiboni. Yamkhumbula Gehazi. Ngebuya Elisha. Esaba khukha ifikile impi ema-Asiriya igcwele intaba tibona tinkora bathi yeyi nayo ifikile. Yangakhukhi nayo yaNkulunkulu yathi Nkosi asomvule emehlo nje asabona. Uthi wavuleka emehlo Gehazi wabona tinqola temlilo kwabalike lempi ema-Asiriya. Kwase uyaphuma wathi phela mkhulu lo ngakithi kunalaba labasevele. Thina siya escortwa thina. Siyagada sithi silele ebusuku besikakwenza umlilo abawuboni bani. Kodwa abathakathi bayawubona namadimona ayawubona ngoba akakhona ukungena. Siya escort. Ngisho uthini ke bazalwane? Sitawuhamba. Yalange ngimtshela. Sengiyadinga sesiyathandaza. Nakuhamba ke libanga njengoba lihlwithwa nje. Uyahamba moyengcwele. Ngoba vele abedeleli badla. Wathi wahlala neJerusalema makuze nemuyeliswe imandla moyengcwele uyawuhlala kini, uyawuba kini, nibekwe uphawu ngabani ngaye, usibambiso selifa lelo. Haleluya. Uyabe soyasihambisa lelo sibambiso selifa lethu sale siyohlangana nalo lelifa lebanjeleyo Jesu. Uyawuhamba ke moyo. Nakuhamba ke moyengcwele lela baya. Wavuleka ke igephu la emhlabeni, wavuleka ke sikhamba abesokuthi mefu umpilo Kristu. Yendoda lena namthetho leka ubusa umhlaba. Siyawethinta ke yona abazalwane, siyawethinta. Ake sihambeni lelibandla ke sesishiyela emhlabeni ukuthi kwendekani. Next week sitawubuka singene ku judgment seat of Christ. Le judgment seat yalabangcwele ayisiso ngesono ngoba sono kudala sathethelele. Bahlwithwa ngoba tono dabo tithethe. Le judgment seat yaNkulunkulu, i-judgment seat lapha bawukwehlileyo lwakhona ngemisebenzi. It is like a speech and prize giving day. Umntwana na-admit esikolweni ba-admitwa bonke, lo-admitwa bese njengokusindiswa nithi. Kufanele amabhukuna lesikolo. Irejista ukhona kurejista yala. Na uyafuneka nje ukutholakala. Ngiyabona mosilo. But bese kuyaminyana sokuyophela unyaka ngemisebenzi. Bonke bana esikolweni. But it will be a prize day for the same. Like I said, the name of it same day, and about the candidate. By how many one? No, we don't care. So we share the money. We don't care them four. They are being one. I go my horse. What's my like I said now? I don't say that way. Seriously, I'm futhi lokuthi awayitholi le price awunjinji ukuthi solo student sala eBhunya High School ngoba waregister la eBhunya High School manje nje wena awayitholi price ngoba wasebenzi kahle but solo wana ekhaya wasemaphakatheni waJesu ezulwini uyawudlalisa la phakathi manje nekusebenza okwathu faka ikwethu
uyobonga nemaqhawe aphiwe nemiqhele abuse njalo nengosi iyawuhlwithwa libandla litawulandwa libandla ake sisime lapha simthathe lalela lisemoyeni lalelandi ke bazalwane lisemoyeni uyakwehla Jesu alilandze libandla lisukume limhlangabethe emafini liyawudibana la emoyeni liyawuhlala 7 years la emafini aphinda abuye Jesu nakuphela 7 years asabuya nelibandla atobusa la for 1000 years kulo mhlaba lesikuwo uyakunyathela uJesu uyakuve ukuthula ukubusa kwePrince of Peace lapha akuyibana kudlanga akuyibana kukhulu leso sikhathi sathane ababanjiwe wavalelwa ngaphandle kwalokho uphila uKristu nemprofeti wemanga bawo bese bafakwe emgodini kalasha esogweni bona ngaleso sikhathi manje singathi pre-empty but yabazalwane I'm just trying to get you ready. Hey, this is the story you need to know. This is the story you need not miss, but this is coming. Lo lesisho la uphethe destination yakho. Uphethe inspiration yakho ukuthi uqhubeke. Wanganaki khona walala kuthongo kuko you might miss. These things you must embrace ibambe enhlizweni yakho. Kama lenkosi yakho. Cela sisukume sithandaze.